wenda bizashoboka. Bakunze kuvuga umutwe wa Red Tabara. Ndibaza ko babivuga bari incuro no kudukora mu bisebi. Red Tabara ni umutwe watumaze ababyeyi tumaraho abantu tumaraho ibintu. Umuntu wavuga ko twirwana ifatanyije na Red Tabara ni uwabuze icyo avuga, uwabuze icyo atuka inka ngo azavuga dore n'igicebe cyayo. Abo babuze ibyo badutuka, babura ibyo badusiga, kuko turarwana. Ndibaza ko n'ahangaha hano wenda hari twicaye twarwanira Red Tabara izuba riva. Baragaragaye kibaza kuko uvuga ibyo ngibyo abayibesha, kubera kuko tumaze gufata abantu benshi ba Red Tabara benshi mu rugamba mu ntambara turwana. Tumaze gufata benshi, abaturage barabibona, baza babibona. No kuvuga ko ababivuga baba bashaka kuyobya ibyo bari byo kugira ngo babishireho abandi. Yego, hanyuma abantu benshi bumva twirwaneho, izina twirwaneho hari abari bivuga uko bishakiye, ariko se uyu munsi uko wobwira abantu twirwaneho igizwe n'isoresore z'abanyamurenge gusa cyangwa igizwe n'umuntu wese wenda wo wararenganye uri muri Kongo? Umunyamurenge wese ukunda iwabo, wavukiye umurenge, akabyarwa n'abanyamurenge, akagitunga umurenge kuva kuri sekuruza kugeza kuri none, ukuye uwigiza nkana. Abandi bose nta rugero, tubandi dufite urugero, guhera ku bakecuru bakuze kuruta abandi, guhera ku bagabo bakuze kuruta abandi, abari hano mu gihugu imurenge, abari mu bindi bice bya Kongo, abavuga n'abatavuga, abakora n'abadakora, bose ni twirwaneho. Kuko kuba hano kw'abaturage, kuba hano kwa twirwaneho ifite intwaro yo kurwana, nibyo bitumye iyo bari bagifite agaciro. Cyo gituma abantu bose ni batwirwaneho. Gusa nta muryango ubura ikigoryi, nta muryango ubura ikigoryi. Dufite ibigoryi, dufite abantu bigiza nkana, dufite abantu bibagize ibyo bazi, baranyazwe, bariciwe, n'uyu munsi bari mu biriyo, ariko bigasa nkaho bataba babibona, bagashaka kunezeza umwanzi. Ariko ibyo ngibyo ni ibisanzwe, ntago byabuza twirwaneho gukataza no kubiremye kandi ifite imbaraga iri mu ngiri zose. Yego, hanyuma kuri abo bantu uvuze nyine bagenda bigiza kane, ese mu bafite ubuhe butumwa mubabwira batumva ikintu cyo kwirwanaho? Ni ubuhe butumwa mubabwira? Urebye ku mbuga nkoranyambaga haba hari amagambo menshi bagenda bandika hejuru ya twirwaneho, ndetse bavuga kuko ari ikereye umutekano muke muri kano karere. Mu bafite ubuhe butumwa? Buriya kenshi ikiza cy'iki bintu nuko iyo umuntu ahaze ntazamenya ko hari uwaburaye umuturanyi yaburaye. Nta muntu uri umurenge wabaye muri ibi bintu uvuga iryo jambo. Ababivuga ni abahaze badafite abana hano, ubundi batuzwe n'uburyarya bwo kuvuga ku minwa gusa ko ari abanyamurenge. Iwaba ari umurenge ni abanyamurenge ku isura, ariko si abanyamurenge mu mutima. Ni ukuvuga ngo rero hari abatwawe n'ubujiji, hari abatwawe no kuyobya, bakayobwa n'abantu bazi ibyo baba bakora, bari inyuma bashigikiye gushira kwacu ngo niho babona amaramuko. Icyo nababwira abenshi, kubera ko batafite amakuru, nico cyabayobeje, ariko bazagaruka kuko ukuri kuzotsinda. Ibyo botuka, ibyo bovuga, ibyo boshiraho ngo twirwana yagize cyane gutya, ukuri kuzotsinda kandi kuzohora guhagaze ari ukuri. Ikindi, nta muntu nanirwa kurwana urugamba kurwana urugamba rw'intoki, kwandika kuri WhatsApp message, kandi ubundi zarushe WhatsApp yahesha abantu no kubahukana, ngo tukutari gutuka, intoki ziroroshe kurwana, n'akanwa karoroshe kurwana, ariko gasasa reba ibikorwa. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utari twirwaneho, ntawe uhejwe
kuko si ishema ko turapfa ko turapfusha, ntabwo ari ishema kurwana urugamba, ariko nta yandi mahitamo. Amahitamo gusa namwe abo bose badutuka bazogaruka b'abanyamurenge. Ngeka babandi Yesu yavuze ngo ngeka umwana wo kurimbuka, abana bo kurimbuka bo barahari, ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana. Yego, hanyuma nanone birumvikana kuko mu karere ka Minembwe hakiyahumvikana ibitero byugarije Minembwe. Ese niriye humure wahize abaturage? Nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho, nta ntambara z'urwanda rutizo twarwanya, nta kintu na kimwe. Abaturage barimo gusa bahaguruke tuyirwane, barimo nta gitangaza, nta gikuba cyacitse. Amahoro azava mu maraso. Tiwabona amahoro, tiwabona kubaho, tiwabona kwishira kwizana, tiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso, tiwabona icyo ushaka gifite agaciro. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi. Amafaranga umuntu azagura umwenda wo kwambara mwiza, nta nganya agaciro na wa mwenda ubuguzi. Ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu. Ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye, imihanda yabaye. Biri abanyamurenge bajiriya umuntu wese Imana yabaye igihugu, Imana yagize gute, bira byose n'ubujiji. Ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru, kandi ntabwo yatanze igihugu portatif, yatanze promesse mugomba gukorera. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana. Amahoro tuyabona turushe, tubize ibyuya, turize, tukagira indiri z'amarira kubera abana, abavandimwe, kuko iyo niyo nzira. Dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa, kuko intambara ntabwo tuyikwepera. Ni ukuvuga ngo abaturage bahumurike iki gihugu twagitewemo, ariko tugishimangizwa n'imbaraga zacu. Mukuri reka tubashimire tugana ku musozo, kuko mwatwitabye muri iki kiganiro. Hanyuma tugana ku musozo, turi mu gihe cyo kurangiza umwaka, kandi mwageze mu karere nyine muri uko no kwezi ko kurangiza umwaka, musura abaturage n'abandi bantu bari hirya bagiye gutegera kino kiganiro. Ubutumwa mwaba mubafitiye bwa nyuma bwaba ari ubuhe mabwira abanyamurenge bose baturage? Ubutumwa navuga icyambere nuko intambara tuzitsinda, kandi tuzitsindana 6, nubwo hari abatabibona, ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze. Iyi ntambara tuzoyitsinda n'ishema, tuzikura agasuzuguro, tuzikura akaga, kandi tugere ku mahoro. Cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu. Kigira kabiri ni kinini namaze kuvuga, buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho. Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara, ariko wayibabara, kandi abana ni umugisha. Uzi ko abana ari umugisha? Ni ukuvuga ngo abana ni umugisha, ariko uzobabona ubabaye. Gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa, uzobyuka mu gitondo ubona abana, uzobabona uhaye uribwa ufite ubusharire. Ibwira umugabo ngo uzorya ari ukubiza ibyuya. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara, bidusaba uburibwe, bidusaba no kubira ibyuya. Ni ukuvuga ngo abantu bave mu zo barimo. Nta muntu wabyaye uzi umwara. Abanyamurenge barabyaye, bagomba kwimirira umwanzi kure y'amarembo. Abanyamurenge bagomba guhaguruka, dufite abasore bave mu matiko, bave ku ntambara zabo. Buriya nta n'agaciro tuziha ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira ngo amuvugiriya ngo azavugira ngo utwigwaneho. Uzuvugira iki?
abavugira twirwaneho ni abavugiriza isasu ku irumbu, ni abavugira isasu ku kivumu, ni abari ku marembo. Abo nibo bavugira twirwaneho. Ubwo ni urusaku dushaka kumva, ni urusaku rumenya muri abantu, ni urusaku rurwanya umwanzi, ni urusaku rutsinda. Ariko insaku zo kuri za WhatsApp abantu bava kudutorera, umugabo ntazaba impunzi. Ndabwira Abanyamurenge ngo umugabo ntazaba impunzi, umugabo ntazaba impunzi bataramuciye amaboko. Titugomba kuba ubwoko bukurura umuvumo. Nitwe bwoko gusa bwagiye buhamagarira abo bavukana, abavandimwe kuja mu nkambi, kuja kuba impunzi, kuja kubesha, kuza kugira gute. Nitwe gusa twabikoze. Abandi baza baririra mu nkambi, ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora. Ariko twebwe umuntu azahamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi tuzaturya iby'ubusa. Umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira bayimbwa. Dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ububwa. Dushaka ko abana b'abagabo b'Abanyamurenge bave mu makambi, ku makarite, ku madame, ku dutorero. Iyo hanze baja si wabo, iwacu ni hano, ni heza kuruta iyo babaje. Cyo nabwira abantu nuko tugomba kwinjira muri uyu mwaka hari impinduka, hari intambwe abantu buri muntu wese ateye iganisha hehe ku gutabara, ku kwirema. Ubugabo burihabwa. Icyo nicyo nabwira abantu. Murakoze cyane. Reka turangize dushimira abanyamakuru bagenzi twari tumwe, turangize dushimira Koloneli Michel Makanika twari kumwe muri iki kiganiro. Sinzi ko hari ubundi butumwa bwa nyuma mufite kuri uyu turangize ikiganiro. Okay, nta bundi butumwa nawe mfite, gusa uru rugamba ruzarangira kandi bizarya babiruhiye. Abibesha ngo ko bariga ngo ibo ngo abandi bazorwana, abandi bazofusha ibyo bazobyibagirwe. Siko bizogenda ko turatyaza abana batwirwanaho ko baratyara, twarabatyajije ntawe uzarya ibyo ataruhiye. Nuko ndagira ngo kubaze ku buzima busanzwe bwanyu, kuko abantu bagenda babibazaho mu buzima busanzwe kuva uko umwana muto kugeza imyaka mufite, ni irihe kosa wakoze mu bwana kugeza ubu mu kibuga? Ikosa nakoze ntaryo. Hanyuma kugeza ubu ngubu ni iki cyakubabaje mu buzima bwawe? Ikintu cyambabaje mu buzima bwanje ni ugupfa kw'Abanyamurenge bakabura gitabara kandi bari kumwe nabo batabaye. Nicyo cyambabaje mu buzima. Ni ukunda mu buzima? Ikintu nkunda mu buzima, ukunda Imana n'ubwoko bwanje. Ukunda kurya amata y'inka. Hanyuma Fante, hari abana cyangwa se urubyiruko ruba rutegera ikiganiro cyawe bifuza nabo kuba boba abantu bakomeye cyangwa se bazwi b'intwari nkabo. Ubutwari ese umuntu yabuvukana cyangwa yabwiga bizagenda gutukira umuntu nenda b'intwari? Ubutwari, ubundi ubutwari si umuntu ukora ikidasanzwe. Kuba intwari ni ugukora ikintu n'abandi bose bari gukora ariko bataye bakora, noneho ukagikora. Ntabwo ubutwari ari ukwamurema ikintu gisha cy'igitangaza ngo bavuge ngo baye intwari mu gitangaza. Ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu n'abandi bose bari kugikora ariko ntibagikoze ukayikora. Icyo nzi neza nuko ndeba mu basore batwirwaneho, abonzi bari hano abo mbona n'amaso, harimo abana baz'abagabo bazodukamira, bazoba inkingi z'igihugu uretse n'ubwoko n'igihugu. Kuko intambara tuzorenganura n'abaturanyi bacu barenganyijwe na ideoloji mbi ikabicana, kuko hari abarwayi bwaki bibwiraga ko Abanyamurenge ari bazorwara bwaki. Ibyo byose ni akarenganyo k'ubutegetsi bubi. Ni ukuvuga ngo ubutwari dufite abana bazoba intwari kandi bazovamo abagabo bakomeye bashikamye, banaturusha bazanakora n'ibyo tutakoze twebwe bazabikora rwose. Icyo cyize ndagifite kandi ndabireba nkabibona, no mu nzozi ndabirota nkabibona. Yego, reka tubarize n'abaturanyi bacu bizwi kuko wagutse kugira ngo mugwanirire ubwoko bwanyu bw'uburenganzira. Ariko kino kiganiro kumwenda kizategera umubembe cyangwa umupfurero cyangwa se umunyitu utari bishambuke, utari mayimayi w'umuturage bisanzwe. Ese abo bamama cyangwa se abana badafite ibindi bibazo abateza ubwoko bwabo, ese abo baturage
hari ikibazo mufitanye nacyo nabo cyangwa se boza hano mu mirenge mwubana bimeze abaturage ba Furero ni abene 80% n'inzirakarengane n'abayinosa kandi tuzaturana nabo kugeza yasisha ibonetse izomanuka ivuye mu ijuru ni ukuvuga ngo tuzobana nabo turi oblige kubana nabo n'abaturanyi bacu kandi tuzosangira byose n'ubu nta rubanza tubafiteho ariko aba-extremiste mu bwoko bwabo ntabwo dushinja aba-extremiste n'abicanyi mu Bafurero ngo tubashinja Abafurero bose ntabwo dufata ababembe usanga banyintu ngo bose tuvuge ngo ni babi tuzaturana n'ubu turaturanye ahubwo nibo badafite n'umuntu n'umwe baturanye nawe wacu yo baba ariko twebwe naha mu Minembwe no ku Ndondo turaturanye turaturanye kandi tuzaturana kandi bagomba kubaho gusa nabo bagomba kwikubita agashi bakava mu ngengabitekerezo n'inzozi z'ubuyobe zibabwira ngo abanyamurenge bazoshira abandi kazabwira ngo bazobarandura muri iki gihugu bagomba kumenya ko dufatanye n'ubutaka bw'iki gihugu nubwo mama donc turasobekeranye nkuko gutipura ku mugongo kubita isuka hano ku butaka kwa ikubisa ku mugongo no kuvuga ngo bagomba kumenya ko tumeze twarameze turafashe yego hanyuma hari bagenzi bawe basiriye muri FARDC ejo bundi hari umusirikare baheruka gutwika Kaminzobe hari undi Kabongo mbere yabo hari undi hepfo ku muhanda witwa Kaminzobe wapfuye nawe mu kungo rupfu niki bari abasirikare b'abanyamurenge abo bwoko bawe batarasobanukirwa wowe wabashe gusobanukirwa gufata n'umwanzuro okay cyo kibazo kimwe kibasubiriza aho twese tuvuka hano kandi ubwoko bwarimo bupfa cyangwa burimo gupfa ntabwo nije ufitemo ababyeyi kubarusha bariyo ni ukuvuga ngo icyo gisubizo nibo bagitanga ntibabonye ababyeyi bari gupfa bari kunyagwa bari gusenyerwa kandi mba barabibonye ntaco bakoze ntaco baterereye ntaco batanze umusanzu ni ukuvuga nimba haba batwika abandi bakabarya abandi bakabagira gute izo ni imfu twategurijwe gupfa gusa abari muri leta iri kubikora ntago bari kubibona buriya igisigaye aho ibintu biri kusha byanga byakunda bose bazofa ziriya mfu baracafa imfu zibabaje turacabona imfu zibabaje kubera kuko umuntu utabona umwanzi we byanga byakunda iwe azamubonera ntaho bari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo n'abanyepolitike birirwa badutuka bimbura mukoro ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazogira dushobora kuba hano twaratanga ibyago ariko bakazabiheruka niko bigomba kugenda umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we umuntu warebye abiwabo bashira akabarebera atabuze icyo yokora atabuze uburyo atabuze amaboko atabuze ikindi ukora ngo asove umwinonsa w'amaraso ye ndakubwiza kuri iyi ntambara ntibizarangiriraho iyi ntambara izabarangiriraho iyi ngiyi n'abantu batumira umurenge kabona twa message ngo mube maso ngo twabonye message hari umunsi message zaziva umurenge nazo zigacurika zibamanukira ngo zijiyo bari mube maso usibye ko twebwe turakingiye ariko hari benshi badakingiye twebwe ndetse tuzopfa nkimbuka sintawe ntwika ko hari umuntu ntwika ko hari umuntu umfata akantwikira ipine akambaga kandya oya turarinzwe uretse nanje nta muturage waha muri ho plateau umuri murenge bo baga ngo bamutwike nta nabo bamutwike nta nabo bikora kuko ndibanda bishobora ndibanda bigeraho ariko abandi bose bazobatinyuka abibwira ko bahaye agaciro bazobatinyuka kandi abasuzugure iyi ntambara ibi byabaye ku babyeyi bakarebera bizobarangirira
murakoze cyane, reka tugushimire, hanyuma tukubwira kuko abaturage batubwiye ngo nitukubona tukubwire kuko bakwishimiye kuza muri ibi bintu, cyongeyeho bavuze ngo nimba bishoboka uzabasura. murakoze cyane. Kubasura nzabasura nicyo cyanzanye, kandi nzasura uturere dutandukanye twa Minembwe, nzatugeramo pe. Mu santere naho nuhagera cyangwa usanga mpavuye, nshobora kuba mpavuye hariho naraye cyangwa ejo nkazinduka nzasura. Minembwe ni iwacu, ni iwanje, ntacyo nishisha, ntawe mbangamiye, ni amahoro rwose. Umuntu wese uri muri Minembwe nta kibazo mufiteho. Naje gusura abaturage, ababyeyi banje, amaraso yanje, n'abandi baturage batari abanyamurenge bari muri Minembwe bafite akaga, abo ngabo twaje kubasura kandi tugomba kubana nabo, tugasabana, tukabahumuriza, kandi naje mu ndamukirize rwose. Murakoze cyane, mukuru turabaramutse, kandi reka dusezerere abantu bose tubabwire kuko ari aha tugaruka iki kiganiro, ariko tuzokomeza ibiganiro byinshi, ndetse tuzogenda twinjira mu mateka y'intwari Michel Makanika, ku muri intwari zikomeye abantu babazi nk'intwari. Ntabwo twabimenye twebwe, tuzinjira mu kiganiro cyo gutwara ubutaha. Muzabidusobanurira namwe rero. Murakoze cyane. Uko ntabyo tuzi. Sawa. Murakoze cyane.